cancer tene yari nini gukira riu kana hihi ni macini gutari kana ni toekaine kana we wita ndagitari ni urona ta yongererekeire ni yongererekeire and for several reasons. Imwe tumitaga measurement bias riria kwageire MES ino yetagwo yari ya Ministry of Health equip county hospitals equip county hospitals magikira endoscopy magikira chest x-ray ukigia CT scans MRI na bashi ya cancer iria twajia kuoya ni undu wa ku make diagnosis ni ciingiha muno from 2015 tondu kundu ta Kwale kundu ta Githumo gutiari macini cia guthima cancer koguo andu makuaga matamenyekete no ngiona mutumia nyondo ibite ni uramenya no ni cancer no nduri urameka histology confirmation kana biopsy ndungiandika ibuku-ini ati ni cancer ya muraga. So we never used to pick up all the numbers no umenye nginya riu kwe andu marakwa ni liver cancer matithia thibitari. So the numbers we have tukiugaga cancer is one of the leading causes ya andu gukua na andu gusuffer in Kenya. Those numbers are not even the clear picture tondu ni kuri andu matarathimwo. So ni undu wa ithimi kuingiha numbers ni ciingihire. Number 2 ni tugicenjetie meikarire. Ni kuri andu aingi maranyua thigara tene tweciragia no athuri manyua thigara thiku icio na atumia maingite na maranjia mena miaka minyinyi. Unyui wa thigara njohi na certain infection stage twitaga human papilloma virus meikarire also ni ratuma cancer igihe na andu aingi marware ono ngoro matingirarwarire tene. Koguo itumi icio igiri ni iratuma numbers ciingihe. Then we ni wauga atiriri uthia mathiko kaigwa nyina wa ng'ani aroragirwo ni cancer ni kugite a sudden increase in openness. Tene andu ni mahithaga muno njuragia andu tondu Professor Anyang' Nyong'o na Beth Mugo ni maugire ni arwaru cancer ri thirikari icio ciari hau mbere ri ni ugwiciria gutiarwaraga andu cancer ni marwaraga ni kuga mataugaga. Koguo ni kugite a certain openness kugite. The other day in our meeting ya Kenya Society ya Hematologists and Oncologists World Prostate Day ni twahostire Professor Anyang' Nyong'o na professor mwe witu wa university akiuga nake ni murwaru. In that show kwari na andu ta 500 maiguire. Koguo openness iyo ni ratuma twiciria atiriri ni njui mundu wina cancer ni njui ng'ania ni ari cancer ni my sister ni ari cancer cause there is a lot of openness. Cancer ni stigma niguo tugaga. Yes. Na koguo ni kuri hindi andu matararagia ni ungiathire mathiko we ti gugu rau ari ni winyang'ani arari na cancer uthie mathiko na ndwirwo niki kiroragire mundu tondu matirenda gukorwo me associated na murimu ucio. Koguo ni kwaiguika ta the numbers are low yet andu no makuaga ni undu wa murimu ucio. Sheshe ni hakuhe nawe.